Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibe fulunna ehem mihunge amaltan hunna gotunnuwata hadisa eddi mawomo wara bodang undagu wegen ekan hitum filuanu levigen ulento miyaduge program ga alugan balalana kankan balanu ganevenya mihum balanu ganevenya ekankan hallu kurang kurevedana bai kantataka agigatuga kankan balagatumuga tim bawateve egotum furatama ehem mihum balagatum ehin kankan balagatum devana kamaka amilla nafsu balagatum misalaka amilla nafsu ga sifataka eki mihun Allah subhanahu wa taala ufadawa miwani eki gota ehima amilla nafsu e ufadawa funna sifaya amilla nafsu e hunna gotaka balagatum den timwana kamaka tafatu eki haletta kurimati maanekan mi duniyekan balagane qabul kurun mi kantata mihen oingiru alwan dem balalana kuda hadisayaka mi hadisaga uleni Maryam kiya kujje enage dattage namaki Azrage kantatan hunna gotun Maryam hagigatuga waran hinhamanuje waran nugule waran khiyal tafatu ehenkamu Maryam war derave ekama abadues ekama visne fikuru kureve ekamak wes rahimuge gulum deme ettumattaka Azraya gulum bavam wes jehe mi halatuga Maryamma hagigatuga mi kantata mi dimawani sababutaka hure ei furatama wes kambe bala nuganeveni ei asluga furatama wes hukum kureveti Azraya ki ei wara gos mi gotuga Maryamma dekeveti rangalu num mi gotuga Maryamma dekeveti egotange wani devana kamaka rangalu num mi gotuga dekuma ekku Maryam ge hituga wara boda jazbaten ufedeni shurtaken ufedeni wara deravani ekama ehema edde da ekuvegen hagigatuga mi eggotakaves Azrage kantata gabul nu kureveni nuni hadisa medwarwa hiduves egota ekam bala nuganeveni eggotakaves ekam gabul kuram beenon nuani adi ekamuge hitamaga wara boda fun asare kurani adi ei eggotukes dimavege nuane kamekam gabul kureveti egotange wani ehema ekamuge halla kihinetto hodani balairu aslu ekamuge hallaka wani abadues e duniyeka mi duniyekan gabul kurum duniyege imtihan taves kurimati wanekan gabul kurum hasa gotega duniyege bore insanonna barunu forwe kantata misalaka ufamwoma maruvum misalaka aila mihaku duniye du kofadairu ei warapuda kettirwanje hen magute ei koma mihaka wes maru baddal qurane ehema ewagutu emme funatam wagutu kettiri manje he fada haletta kuge fada hadisata inga wagutu hama egota misalaka algon me mi dekki wahakaga mi Maryam abadu sisnanje he Azrage halata Azra vedane Maryam mapure visnun koshi kujjaka nuni Azra visnague tafat mema edemi hunge hiyal tafatu wanikama ves vedane ehme maabaduis egotan rangala visnun gengulenya rangala visnun battan koggen ulenya hagigatuga wara fasehawani kankam balagannan kankan dimavema e kankam balagane kuriyaddam fasehawani algondu nimmalamum ves dannawani tibe fulunge evves khiyale algon miyad mi wahaka dekki topika e ehem mi huna adi hadisataka haletta balagane gabul kunu mi kamati befrunge evves commenten otiyamu mi video ge tiriga comment koddevun eden anna haftaga ves a mawdu'a ekku baddal kolumge ummeeduga wakivela wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh